Sanibonani ninjani, welcome back to our YouTube channel. We hope you're good, we hope you're doing well, and this Sunday morning is beautiful and wonderful to you. Listen, ngabantu ke bamaZulu, singabantu bamaXhosa, singabantu bendle emnyama, singamavenda, singama khoikhoi, sinezinto eziningi esibhilivela kuzona. And yesterday lapha ya kwaMhlaba uyalingana kubungazwe umkhosi womthayi kwaNtembe eMangusi. Kubungazwe umkhosi womthayi odume ngomkhosi wamaganu emfihlweni esigodlweni senkosi uMabhudu Ntembe eMangusi kwaMhlaba uyalingana eNorthern Cape. Omama besizwe ke bagaya utshwala ke bese bebulethe enkosini njengolibo lokuqala. Inkosi ke ibuthi imotho, ibuthi qabu, yona kuqale bese ke umphakathi ulandele ke uphuzeke nawo ubuxobeke baphuzeke utshwala ke baze bashayane ngayo. Lena ke lo mkhosi lokuye kube inkundla ke lapha inkosi leya kwaNtembe uMabhudu ethola khona inkulumo yesizwe sakhe njengo like njengo Rich Dad mhlanje la Ramaphosa kanje. Bekhona ke akade behambele lo mcimbi intombi, bekhona uNdonakulu waseKZN uThami Ntuli, bekhona oMSC we-Economic Development umfundisi Musa Zondi, kukhona oMSC wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya uThembeni kwaMadlopha Mthethwa, amakhosi bekhona, amakhansela bakhona, begcwele nje namo nogeli kabafuniya amadoda ke bebekhona bo nje ku-right besiphumile igirl and ezinye bezihluka ngisho egoli. Minyakeni elishumi ke umnyango wezolimo KZN ke watshala u30 million ukuthi kwakhiwe ifemu yomkhiqizo wamaganu eMangusi. Lento ke yaka uJam namafutha anyway guys, sorry sengikhuluma izinto. Umkhosi wamaganu ke guys, mina ngakazi ukuthi yini lo tshwala lokho suke kukhulunywa ngako lapha ya iAmarula ne iAmarula lesiphuzayo, kodwa ke loyaya Amarula yabo iyiZulu, bese ke thina lesiphuza sithenge etolo yilo isuke siseviwe ke yafaka into eziningi. Simbone unkosi yethu King Misuzulu lapha ya sazi kwenzakaleni, but anyway sithi ke congratulations to the Ntembe sizwe sakaNtembe esikwazi ukusagubha ke umkhosi waso, umkhosi womganu okade wawuhlezi ukhona futhi wenza